mi odemo na turnir u Amsterdam i naravno tamo nas dočekaju naši iseljenici i di nas vode nas u Red Light. Krešo bija mormon i bija je dosta onako striktan što se tiče toga. Nas je ipak 20, ne može on sam to minirati. I sad mi idemo tamo i naravno, ja imam 18 godina, gledaš okolo, znaš, a on ide za to, oni miče ti glavu, ne, ti ne. Pazi, odemo u Ameriku i divac, Paspalj i ja zakasnimo na ručak minutu. Pazi, to je bilo, ja mislim, 85. Znači, ja imam 18 godina. Amerika, došla prvi put u Ameriku. Divim se, čudu, neviđeno. I zakasnili mi na ručak i on kaže, idemo u shopping danas i mi u autobusu u shopping, odvede nas ogromno, što sad zamisli 85. Kad najveći dućan ima 10 kvadrata kod nas. Onda odvedu u shopping centar koji je onda izgleda ko arena. I mi naravno u čudu kaže, ali vas trojica ispred shopping centra i ne smijete ući. Smo zakasnili na ručak. I on njima da, 2 sata da idu u shopping, a nas trojica ne smijemo ući. I autobus ode. I nas trojica stojimo vani i poslije uru vremena. Znaš, pa ko zna di su oni, vidi koliki je centar ogroman. I nas trojica polako unutra, a on iza jednog stupa. Ne, gospodo, vi ne. Znači, nas čeka uru vremena. Iza stupa, hoćemo li mi ući reći.